Aye, na mi losa na ku mi amukela eka Tsonga TV. Loyi i Ntombi Hlongwane. Hi ta va hi ri karhi hi fambisana swin'we eka siku ra namuntlha tanihi host ya n'wina. Tinhlokomhaka ta namuntlha hi ta va hi ri karhi hi burisana mayelana na vunanga bya xigaza. Hi ta sungula kwale maninginingini kwele ka dokodela Thomas Chauke ku ya fika kwahalaya ku Ginyamamusi kwahalaya eka vanhu va Mtsakaro. Ene sikwini ra namuntlha hi na vuendzi bya ku tiya swinene ku nga dokodela Thomas Chauke. Va ta va va ri kwala eka studio xa hina na vanhu va Mtsakaro va ta va va ri kwala ene va tsakarile swinene mi yi tivaka youth leswaku yi tiyile va tiyimiserile swinene ene va tsakile swinene ku ta va ta hlangana na hina eka siku ra namuntlha. N'wina mi tsakelaka ku hi nyika riqingho mi nga hi nyika riqingho eka 078 127 1277 kumbe mi hi tlhava eka 0733 99 1430. Loko u nga ri na airtime u ri na SMS u nga vileli hi rhumeli SMS eka 55544. SMS ya wena a yi sunguli hi hashtag ivi u kota ku hi vutisa. Sweswi loko ha ta ya mavhengeleni a ni ta ku eka n'wina fambani mi ya nwa mati loko a ri mina mi ta ni kuma na ha ri kwala khani mamba.